Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعن التابعين ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Mahuli mga umat Islam, in puji labay aula sanglit, itukbal na to pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala karna wayroon Tuhan mapatut pujihon labi aula sanglitun sin kita niyo, hakatunggal niya, hakatinggihan niya,
akabasaran niya buat malaingkan namurain Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mataud ding hamanusya labi luwa na ding habang sa muslimin imaangot na ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sinin miki hidayat. Inbang sa muslimin mga umat Islam, halom sin kauhaan tag-upat ka jam. Habang bangnya sadya hitindog, india akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, amin sambahayang fardu. Sa kahawa rakaat, sin sambahayang niya fardu, na ngayo siya hidayat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ngayo siya pamandu, in panduan siya harap paran mabuntul. Harap papag-ara mabuntul. Yaunha suratul Fatiha. Hambuok ding hamanga surah sa halga. Halom sin Quran. Intanda sin halga sin suratul Fatiha. Hari mo sadya ini mabasa bang kau magsambahayang di masain hambuok rakaat mo bang way Fatiha. Yaunha suratul Fatiha. In Muslim muna niya nasabot halom sin suratul Fatiha jumanji siapa Tuhan. Jimajanji siapa Tuhan sa kahawa rakaat ipamong niya in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jimajanji siapa Allah subhanahu wa ta'ala inwayruun dugaing pagtag-ipunan niya tupot amurain tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyawaita niya. Siya sabut niya amin hindo kanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iwan ikaw sadya intupot pag-ibadatan namo, pagtag-ipunan namo, ay bimakna ingkatan sin ibadat ta, intukbalan ta Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap imian kita iyyaka na'budu bukun hat in ibadat timubtub hasam bahayang. Bukun hat in pagnganan ibadat timubtub hapagpuasa ta, nagsambahayang na kita nagpuasa. Bukun hat in ibadat timubtub haamin tao makakaus tumukbal sin zakat, labi-labihan in altanya, atawa makapaghaji siya, aywan na sin kaiwanan. Umat Islam ingkatan sin kignut kuhiwal na to dendi hadunya manjari na to mahinang ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala bang na to mapaagad maun pakawayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sambil pag-usaha sin kita mahinang ta ibadat makaka kita karayawan. Bang miyamagat kita haaturan amin baktulan sin Allah ta'ala bang biya din inhantang sin amin pag-usaha amin hari kita makapangan niya papagkahita. Tandaan niya sambil amin parakala gumawa kita ding habaita biubutangan aturan bang tayat tunaagad mahinang si ibadat. Wa iyyaka nasta'in. Iwan ikaw sadya intuput pangayuan na mo tarang. Allah. Bukun kita mangayu tarang amin hari nakarausan sin pagkahita manusia. Tuput da tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala in makaraus. Sakali mangayu parukaing. Mangayu pakabudburan. Magduaa pakabudburan. Pakatampat-tampatan. Palugal amin pagsasakutuhan, mattu mangayu doa. Way na sarayaw-rayaw pag-ibadatan amin ibadat doa, muna-muna bang kau doon halom sinsa bahayang. Hakakahina.
Way na sa rayaw-rayaw lugal pag-ibadatan amo na in masjid. Pangayuan dua lugal pag-ibadatan amo na in masjid. Sa may ta'mat tupain manusya parukain. Mangayo. Ang kanna, maino-ino in bangsa muslimin, in kaibanan bangsa muslimin, ada kala maino-ino siya pabaran niya, in taud na sin pangayon niya, labi luwa na inamin pag-iyanon, miki hidayat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa biawala niya pakyana naman pabaran niya, inti ay mainduan niya. Maino-ino siya, sa kahaba rakat, imiyan siya, ihdinas siratal mustaqim. Utuhan na mo, pandui kami paraan mabuntul. Nangayuin katan. Hasuratul Fatiha, pagbasa sin kita. Hafardu sadya makahangpo tagpito sin kita niyo mawasa in pag-iyanon ihdinas siratal mustaqim. Dukaing pa insambahayang sunnat. Mangayu hidayat patuhan. Uno in pag-iyanon daan mabuntul in piangayon niya. Hidayatan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paraan mabuntul. Uno daan sin uno ito. Siratal ladhina an'amta alayhim. Dan sin amuin mga sila ianugharaan mo sin ni'mat. Isyu yadto. Isuin kabayaan ta mahinang talundang panun sambil saja sumud palom sin sulka. Amin hawala na sila rendi sa mahinang tapa sila lundang panun habihaong kita nyubuhi hakakahinang. Sambil biasa dan sinamin mga sila ianugharaan mo sin ni'mat. Nikmat haka Islam, nikmat haran mabuntul, nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pamando sin Tuhan Rabbul Alamin. Ghairil maghdub. Sarta nagpatilibon na hindi. Bukun paran amin mga sila manusya, kaya astulan mo, kaya rugalan mo. Amunain mga bangsa Yahud. Waladhalin. Iban sinamindan sin mga manusya nalaong. Hati niya nagpapatilibon. Biyawas sa hasuratul Fatiha sa pagsambahayang. Biya pangayu sin bangsa muslimin. Impangaso. Biya diin kahidayat sin Tuhan. Hatao na ngayu bangsa upama in agarun niya dan bukun dan sin amin mga kehidayatan sin Allah Ta'ala na kauna. Hinda siyo. Wa may yut'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Panghindo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hisiyo-siyo. Inagtaat, miyagad, hapamando sin Allah. Miyagad hasara sin Allah Ta'ala. Iban sunnat sin Rasul niya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila nato in manusya mahinang niya lundang panun. Labi luwa na haadlaw akhirat. Mahinang niya iban lundang panun sumud palam sin sulga. Isyuin mga tao yato yung papasinguran kato. Minan nabiyyin, mga kanabihan. Simingod kita ha, limpa sin mga kanabihan, simingod kita hapang Hindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, magad kita magtaat hapang Hindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang kita magad hapang Hindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dito mabunal in pagyanon ihdinas siratal mustaqim. Na biadin kahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadin kapandu sin Allah ta'ala. Paran mabuntul. Bangin pamandu dugaing in agarun niya. Ang kana imbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niya.
Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Amunay ni indan ko sarani sinallahu ta'ala mabuntul. Uno indakan sinallahu ta'ala pagkabitan niya yan in sara ko in agama ko fattabi'uhu. Agad kamu. Agaran niyo indan yan. Bang uno imbiyay ta doon amuya tuin agaran niyo. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ayaw kamu magad ha mga karandanan, ha mga panghindu, wala miyagad na hapamando sinallahu ta'ala, wala na miyagad ha sunnat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun na to mga umat Islam. Di hikapag inu-inu. Asal biyabay ta kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Isiu-siu pa in mabot kanyo ha masa ini, iabutan na singkitan nyo, iabutan sin nakauna. Tanto kakitaan niya, kasakupan niya, tumaud in pag-ianun ikhtilaf, pagtungka kaliha pag-agama. Nayari na jimato na, malukay na masa. Asal biyabandaan kita nyo sin Rasulullah. Sa hasupaya di kita nyo malaong, panghindo kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bang nyo kasakupan na yan kakitaan nyo dumatong na hamasa, sin kamu, fa'alaykum bisunnati. Suway kamu mamaugbog hasunnat ko. Angkan na in pag-ibadat, pag-amal marayaw, mahinang sadya siya marayaw, kanganan siya marayaw, kanganan siya inyaon ibadat, bang miyamarad siya hapagyanun, qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang simiha siya ding haroy ni, di siya kanganan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya kanganan huda. Di siya kanganan pamando ding Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagnganan niya tudalala. Sunnat sin Nabi in papasinguran kato. Sunnat sin Nabi in papaagaran kato. Bukon sunnat hisyo ang hisyo. Bukon pang Hindu hisyo ang hisyo. Iwan sinamin mga kakahinang sin mga sahabat niya. Angkan na inbanda pa sin Nabi hambuk hadis niya. Khairul qurun qarni. Summa alladhina yalunahum. Summa alladhina yalunahum. Insarayaw-rayaw long niya masa. Hapag agama, hapag ibadat. Hapag amal marayaw. Kanganan siya ibadat. Amo na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamas ako. Hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahuli lang niya amin sumuno ka ako hamas asin mga sahabat. Amin mga salafus salih. Kakahinang sin sahabat. Biyay sin Nabi, papaakaron kita hauno, hasunnat niya, iwan sunnat sin mga khalifa. Mapuas sin Nabi. Kaingatan na sin kita nyo katan, mang-isuin mga khalifa sin Islam. Bukon san mga umat Islam, inkatan wala jima tuhama sa sin Nabi hatinya hinang na bid'a. Impag ianun dahin dito bid'a hinang kalaungan bang siya pasurun ha pag-agama. Bang siya pasurun ha ibadat. Bang siya pasurun ha akida. Ha parakala pag-agama. Amoy at kanganan siya hinang kalaungan, hinang kabidaan. Adapun bang bukon siya parakala pag-agama, makajarita hinangon. Sabang haparakala pag-agama, doon na sadya kita tumutub hapag iyanon, qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya, inpia pangayuta pa Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim,
andu iban hidayati kami pandui kami paran mabuntul taimaun ka tu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy sa hindi hikatay maksin Allah subhanahu wa ta'ala sabab nakasiha in kaibanan dahing ha amoy pagyanon qala Allah ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban biyabandan na kita sin Nabi kakitaan tayo ikhtilaf sarta lang sin Nabi hadis niya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Asal biyabay ta sin Nabi, aun jumatuha huling zaman, papahaliun kita, hali tuod kamu ha amin mga pakarajaan bago pasurun ha pag-agama, pasurun ha ibadat, pasurun ha akidah. Iyanun ibadat sin bukun ibadat. Iyanun ibadat sin wayroon tinggilan ding ha Quran, wayroon dalil Quran, iban wayroon hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab tumtumun na to. Bang parakala pag-agama suway gumwa sadya dahing hadway ni. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah. Nalong sin Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iwan ibut hali tuod kamu, anib kamu, iwan layo kamu dahing amin parakala hinang bago. Pakarajaan bago ha pag-agama. Sabab bang in pakarajaan yan piyasud na long niya ibadat. Long sin Nabi, fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Ingkatan long niya hinang bago, pakarajaan bago. Ang papiasud papag-agama, hawayroon dalil niya ding ha Quran iban hadis, inyan long niya hinang bid'ah. Naingkatan long sin Nabi, wa kulla bid'atin dalalah. Ingkatan hinang kabidaan, hinang kalaungan. Bang hinang kalaungan bimakna di tayo maun sin Allah Ta'ala. Unuin uwat sin hinang kalaungan, tinggalan sin kita, taikuran sin kita, pagtawbatan sin kita, maun kita amin papagyanon fa'alaikum bisunnati. Maun kita pa amin panghindo sin Nabi. Maun kita pa amin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha supaya matay in piangayu tapatuhan sa kahawa rakat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nangayo imanusya sa insinguran niya amin kakahinang si manusya karurugalan sin Allah amunain bangsa Yahud maghdub may tain bangsa Yahud karugalan sin Allah Ta'ala sila in karugalan sin Allah sabab in Yahudi kaya ingatan nila in kasabunalan sa tiapok nila. Kaya ingatan nila bang uno in bunal agama, tiapok nila. In Nasara, di nila kaingatan in bunal agama sa naghinang sila ibadat halawm kalungan. Naamuyat tulong sin kita pagbasahon ta sa kahaba apat ghairil maghdubi iban ayaw mo kami ya Allah hidayati maun pa amin dan sinamin mga sila kyarugalan mo iban sin mga taulaw nahasupaya yatto di kita malawng subay doon kita magtaat fa Allah iban pa Rasul mahinang talundang panun isyu in mga kanabihan minan nabiyyin was-siddiqin iwan sin mga tao amin nanghihimunnal labi luwanain Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu was-syuhada simingud kita haparakala amin mag-atumang iwan sin satruin singuran biya sin amin mga sila nagka syahid na parang sabil biya sin amin kanda Hamzah amin mga kasahabatan sin Nabi. Suway bihat tuin singuranta. Amuyat tuin upihan tabang parakala mag-atubang nakita iwan sin satru. Bukun hisiwang hisiyo. Bukun umat lang ta li'lai kalimatillah sa dugaing indagbus sin hinang ta iwan sin amin bibistara.
Was salihin, iwan sin mga tao marayaw, amin kay anugharaan sin Allah Ta'ala ni'mat, pangingat din kanya. Din Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaimaman na to, amin upat imam. Iwan na sin mapuas din kanila, haamuin miya magad ha Quran, iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iniin suway upihan na to. Bangkitan nyo mawaya, tayo maun sin Allah Ta'ala, impagyan na to, ihdinas siratal mustaqim. Di kita. Angkan na, laong pasin mga kaiwanan, salafus salih. Alayka bi tariqil haq. Wala tastawfish liqillatis salikin. Suway kaulong niya simingud. Magad. Iwan doon kau lumaway haran kasabunalan. Ayaw kau masusa. Bang iniagaran mo rin doon hakasabunalan tiyo-tiyo da, inhimihinang ayaw kau masusa. Ayaw kau madiskarit. Wala tastawfish liqillatis salikin. Pag kita mo, tiyo-tiyo da sila. Madiscourage kau, masusa kau, ayaw. Sabab mufti sin Saudi Arabia, nakaw na rahimahullah, Sheikh bin Baz rahimahullah, in panghindo niya, long niya, laysa al-haqqu bi kathratil fa'ilin, walakin al-haqqu bil barahin. Bukon long niya in kasabunalan kaingatan taharuon amin mataud hinhimihinang kanya. Saukat na mataud himinang, lamu amoy timbunal, long Sheikh bin Baz rahimahullah, bukon long niya. Sa sumagawa lang niya, walakinnal haqqu bil barahin. Sumagawa in kasabunalan bangyaun nagtatapil iban sinamin dalil Quran iban hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanalong pasing kaiwanan salafus salih, banda nila isab. Wa iyyaka wa tariqil batil. Iban ibut halli tuud kau. Amin makaarad kau, makaurul kau doon haran kabatilan. Dan amin bukun bunal. Dan yaunin kasasawan. Sabab maita. Wala taqtarru bikasratil halikin. Ayaw ko isab imibug. Ayaw ko matipu sa kaukat na yaun mataud sila sa sumagawa. Yan doon in amin kajuljanaan. Yan doon in kahaluwiluhan. Naon waktu imano siya mag-iwog. Sabab mataw din niya to. Tiyo indi. Malingkatin niya to. Bukon marayaw indi. Hapangatod niya. Inya to pamandu. Panghindu. Pangbanda kato. Sinamin mga sila. Salafus salih. Angkan na balikan ko mga umat Islam, in pag-agama, suway doon siya gumawa hapag iyanon. At in pag-ibadat, suway doon siya gumawa hapag iyanon. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah, hasupaya matay makato sintuhan na to, indaran na to, piya pangayo, ihdinas siratal mustaqim. Nabihaon, mataod na simingod. Di da mauno. Hapag tamong bangman kya tabunan in aurat mo habok in aurat sin kita bang sa muslimin labi luwa ning kababayan habang man amin bukon masigpit in pagtamong. Minsan uno pa in ngan sin badyo ta. Branded na kasi ataw bukon. Habang man kya tabunan in mapatut wajib patabunan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa hapalangay, mataud na insimingod. Nakasiha na ding hapalangay, amin pang Hindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapag maas, mataud na in nakasiha ding hapang Hindu sin agamata. Hinduan kita, atau piaibog kita sin amin mga bukun Muslim, bang aun maas niyo, ikat to na sadya ipapaipat.
Imbay ta kato sin Nabi, imbay ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang iabutan ta indua maasta, ayron nakakalas, ayron nakahambok din kanila ato dua sila, kita in umayupot. Bihaon pang Hindu sin sa ikat to, ipapaipat. Pila naman si abihaon. Hapag agama, hapag muamalat, pag sumadya, minsan in kakahinang sin ibanta, hahinang, halaw kalaungan, matura kita sabab sinluman. Limuman hapag kahimano siya sa wala limuman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nagdihilkan niya, kabuhi nagdirihilkan niya, ni'mat nagriritikikan niya. Sa maluman, pag-ubos bang siya tumindog na umalup pa kiblat, mangayo patuhan sumambahayang iya ihdinas siratal mustaqim. Imian pa siya, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Biati ni karihil kato sin Allah Ta'ala, bang in agarun tabukun na amin pamandu sin Tuhan na to, bang in agarun tabukun na amin sunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natumtumun na to. In manusya manay kudeng ha Quran, paaunan siya sin Allah Ta'ala, kabuhi masigpit. Di naman hadunya labi luwa na adlaw akhirat. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Isyusyo in manay ko ding hapang Hindu sin Allah Ta'ala, ding ha Quran. Amo yaunin pamandu sin Allah Ta'ala in Quran, in sara niya yaun halom sin Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Paaunan siya sin Allah Ta'ala kabuhi masigpit. Labi luwa na adlaw akhirat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Aminin masigpit. Haadlaw kiyamat, imbanda sin Allah Ta'ala, inta umanay ko ding ha Quran, ding ha panghindo sin Quran, buhiun siya sin Allah Ta'ala haadlaw kiyamat, butah, di makita. Ampa siya mga suwa, hafarman sin Tuhan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Utuhan kulong niya, may tamo kulong niya biuhi dahin dilong niya. Buta. Sinin kaunan kulong niya makita ako. Waktu pa ako hadun niya. Nalong sin Allah Ta'ala. Piyasayo na siya sin Allah Ta'ala rin dito. Kadhalika atat ka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Na damikyan bihanday sabing kakahinang mo. Di matong maun kay mo in ayat na mo. Fanasitaha. Hinang mo sadya, liupa-lupa mo. Naglirap-lirap kaw. Liupa-lupa mo sadya in ayat na mo ini. Iwan sinamin adlaw ini, liupa-lupa mo sinbiyabay taan kaw asal. Aun in adlaw ini, jumato. In adlaw kiamat. Inadlaw paghisab sa liupa-lupa mo. Nasa imano siya, masi-masira imian. Ihdinas siratal mustaqim. Bangkita nyo mabaya, tay maun niya to sin Allah Ta'ala kato, makad kita hapamandu niya. Akarun ta in panghindo sin Quran, akarun ta in sunnat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, in Tuhan na to Rabbul Alamin, ingkatan sin pangayunta, tay maun niya, habang man in kita miya makad hapamandu niya. Amin wala talyalamuran in kakahinang ta, in pag-ibadat ta sin hinang kalungan, sin hinang panakutuhi fa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mga umat Islam, magsama-sama kita niyo mag-ibadat tumunay amin diakan sin Allah Ta'ala kato tanyo
hakakausan na to sarta haaturan amin biutang kato sintuhan na to Rabbul Alamin, haaturan amin piang hindu kato piandu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya amin matay main ibadat na to. Halian na to in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab maampun na sin Allah ta'ala in kaibanan dosa amura hindi niya maampun imano siya bang siya abutan sin kamatay wal iyadhu billah amin halong pagsakuto pagsyirik pa Allah ta'ala di iyato siya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo to diyato in halian na to iwan halian na to isab in hinang kalaungan sabab in hinang kalaungan in panghati na to inyaon ibadat sab di maragbus siya ibadat adapun inya to hinang kalaungan halian na to iyato sab maglag kita sin ibadat tahadlaw akhirat banghaw no sa kaliway roon takaranta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اهدنا وقومنا هذا الى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تصل.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.